Hello loiti ho tuni hin dayang en PRODIGIOUS T.S.Spivet kiti han sayo hite. A film kipat pachun leiton kiti T.S.Spivet kiti Chapang pa hite ni ucha hin num sa ta kichep hana kimuy na hi. Amoy montena kiti farm khatna hi umu hi. Amoin kusung hi kipa ata umu kimu wanghin akika uwa kilungsi na po na hi. Leiton kiti Chapang pa hin anewa pa na cowboy hi dinga hinday zinahi. Apato kya ha ko min apan zong analungsi na hi. Alangkhat langa Spivet nu hi science langa thilkhul gila hi ze hin Spivet anu ko maaha ji chun thilkhul langa hin anichi na hi. Ichi hi apa in Spivet hi anilungsi lauda na hi. Nikhat Spivet le anaw pa leiton a kichip hun na wangsin ta en leiton chu kichip na ni kisukhain ahin ko anabaita na hi. Ichi zawa kipat hin leiton chungchang thu anung say pu tapo vinahi. Nikhat Spivet lecturer la energy lemsin kiti chungchanga agazaw vinahi la itlaya lecturer pachun unlimited analogy po do thei khat hin simwin tin asen Spivet nin thu ta anila inahi wangchun Chapanga dinga cho kichip na tabangai poitin lecturer pachun ani sei nahi. Kumkhat zawin the Smithsonian Institute na lamkai Mistress Jepsen kiti hin Spivet phone na hin boltan Spivet ne napa ko dane na kisen kapai ham thailo hi ke ale do agapan hi tuin kaboye kahung thailo ding hi tin sai tai chuin Mistress Jepsen na magnetic machine sim hin Spencer wa na denga sang pe na hin mutai hichuna lol hin ni price ki ding ni hin thilzo si na de na ngai hong sein tin sei na hi le Spivet chun azo sei ki ma do de phanin kaboye khong thailo ding hi ti tai chizovin Spivet en aunu ko ma hiti ti tabang lol hin na ka ne ipi ti ding ham tin aga dong na hi le aunu chun ki papi malala nang tabang mingol mi chaven chwa tabang chun mu ding ham nang mingol na hi e buwe namang nyong mat phapo na te tin alung hang tai amho in sungkyo hilovin school azong o za pawin Spivet chumingolin anilai na hi haji chu a assignment ju hi classroom abol sangwa gila anaji hi o za pani bola hi tia na ji hamatia hil ven hichi sanga gilzo kazia magazine nayong ai so pi ve tai tin sen hile o za pa jon ke pa pi malala hichi wa tabang hi nang mingol ji dingai poi tin sen hi Josephin Spivet lungno mo te in nahung kileta na hile pa in ki thope ding na hin poi tai chuin Spivet in agel chun leitan lo pha na kai hi ki thopi dinga ai ko hom tin agel na hi aji chu ain ko wa hi Spivet hi ne vet daw hi phachi sa chun Spivet in hydrological machine tui londan calculate bon na kha sim ding tin na hin choi do in hile apa in ane za da ji chun ani sim te poi chinizan chun Spivet nu chun bazar langa thil holding go hol hite tin sei ne hil Spivet nen homework bolding kane tin azaw ani sei tai azaw ani sei lo na pen che hile ama hi hichiza na hi Smithsonian kiti institute na hi chi dinga ki sa hi thil ho zo se hen ki go to en chi dinga ki sain achi ma sangain ain ko te ding letter ajin Josephin Leighton room aga chi in ain vai la ata na hi in hinda la achun apai na masa gari hin tolen anadon po na hi chuina ma jang alung na che jengin Leighton kang talai cha hin jang in suitcase o cho hin kai pheta Spivet achi ji chun train lap na te ding in akeng khu chun ho chu calculate abol to in chule train ki kham na ding in traffic light chu marker san anu dan tan hi train a kal do ki go chun train chunga mo pho chun ani mu do jing wang chun Spivet achi ji chen anle lut ki thawin hi train chung a to na a upa lo pa cha gial da in ama te to danin a bom han tai nini ni thum zawin Casper Wyoming kiti station cha agal hungwin hi chia train a mo po chun train sung cho hung check win hi le Spivet achi ji chun train in a hin po gar ha sunga chun a kisel tai Spivet zong train na hin po gare sunga chun ni zanam khatnaw min ama ki gelen thil hi lunglu ta hin bol do ting pha ni su mang lawa isu lo hling na khana hi chi ding hi tin aki gelen hi pha cham khat zawin station khatnaw hlung kit win hi le hilaya chun hot do kiti ne thai ki zo amu in adu cha ji chun aki cho in achi tai
Hichi pe ta chun police ni in ama lim chu hin choajin hichi chapang pa hi manga hi namuam tin thilzo nu ko ma chun asein thilzo nu chun chapang pa chu hin he do wangin an sei do po na hi chuin ama jang om na langa akile le chun anu ho phone a bolen kadam dam na tin sei na hi chuven train jang chu ki pat dain aman jong a chi na lang ding chu hin zoin tai Spivet hin ain ko ti hin ngai wang hin upa na nei po na hi amain a hin ngai chi na chu hi le anu diary a hin kila do a chu ave na hi le ain ko te lim ho kizi ho le kita ho cha muin alung hal he jing tai chuin char kha na muin amo u cha thuma ki muin hi chia chun Spivet apa hin anu hi an lung sit lo dan hi tia kizi chu amuin ama jang alung na le jing tai phat chom khat zavin Spivet a chi na ding mon Washington DC cha hung thong ta na hi chia chun a suitcase a hin choijin ama in a chi na ding a ngai cha no bo cha bag in a hin ki pu tan suitcase a hin dar tai hi chia chun police officer khanin chapang pa chu banga thilji pol ho dan in a gelin aman go na hi Spivet in jang police pa khona jam do ding ati in hong jam do na akisukha in adawlal he jing tai Thanks for the exercise, but what are you gonna do? You gonna jump? No! Hey! Hey! Hang on! Oh, Jesus. Come on, you can do it! Come on! Spivet na hong jam na akompa zong an sin akisukha na jong chu dawlal pumin lampia gari to na ding a hole na hile gari lit tol ho khat pasal khat na hin khampi na hi gari tol pa chun Spivet alung si jin akisukha na chu hospital aga kivet sa in tin a se na hile Spivet nin pha na man sa nom lo ji chun hospital an chi po na hi azing in the Smithsonian Institute kiti chu amuin ama jong athanom le jingin gari tol pa ko machan ka ke pa e tin avai la tai chujaven Spivet chu receptionist a chi na hi le ama in thulal khana nei ji chun hi chila na tong na mai kha chun a hin lung si na hi Spivet in hi chu gyal ta lovin ama in Mr. Jepson ki mu pia hongai hi ji chun ni machadang na gyal poi chujaven Mr. Jepson chu hongin Spivet in Mr. Jepson koma magnetic machine sim do chu kai ka hi phat masa jose a kilep jong chu kai ka hi tin a sai tai chu in Mr. Jepson in ata san lo ji chun basic machine formula ho cha hin sim ta na hi le Mr. Jepson jong chun a hin ta san tai Mr. Jepson in Spivet chu hospital a ke vet sein a pui na hi le ata sa chunga boy macha ani umpo na hi Spivet thil sim do chun kum jali tang lawa na ani to thei ding ho chu agelin Mr. Jepson chun a thil bol na chung ho chung chu na chun Spivet chung chun ke pa thu na sen ani pa cha ta na hi pha cham khat javen thil pi an nei ding ni kho cha hung hlung tai chu in Spivet nen thu thum bo an sei na hi khat cha hi le ama thil sim hi mi zo sen ani ta san jiu chun ke pa thu a sen ani na hi chi mission gi sip na basic theory ho chu sei na hi a sei na chun a pen bom pi u pa thi chu sei na hi hi chi lai ta hin a mind sound wave o chi dan hi a khol lai ta hi man cha khat na chai hi hi chi a thil choi chun box kap de tia hi hong hi tailo pha na hi leitan chu kap kha a hin ho an bai a hi leitan a kap kha zo chun apa ga he se na hi le Spivet dinga hi chi ni chu lung nu mo ni pe na hi tai aji chu leitan in ama hi ani dal a hi tai hi chinia ke pa chun Spivet nin kai thi mo ji a hi tin a ki gyal zin e chi ji a jong he ka in ku ten ai vet da he tin akil ai na hi Spivet thu sim angai zo chun mi pi ho chun alung nup na ding in ki pa pi ta ve na hi hi chilai mo na hi Spivet anu in jong a chapa chan chu hung ve na mi hlilong phuma hi chilai mon chu ani da la hi ta Spivet chu lei si chunga dinga scientist chapang penen ahung ki hein amin ahung phau pan tan hi hi chun Mr. Jepson chun a he na chi na ho cho mi zo si a he sa in ama jong ki pa hli jing tai ni khan Mr. Jepson in Spivet koma ISTV a thudo na nei dingwa hi tin a sei tai hichila thudong nei pa pau neu chan ado zo si Spivet in ani don bu ta na hi hich life talk so chun Spivet nu jong he thim cha zaw ding in ani sei pi uvi na hi hichilai chun Spivet anu in Spivet apo do chun ke ho jong no mo ka sa ali ajing ove kai jong mi nu pha ka hi lo he ka kisi thawe tin
Spivet zong anu tu sewa chu angai jin ama zong ai kisin a chin anu chu koi jing ta na hi chujoven Spivet le anu chu apa in pam langa aninga in hichin nia chun Spivet in apa in ama ni lungsi dan he hin hetai akipat na langa Spivet in na hinda ha akona apa in amu lo chu hi le apa in gari sungai thil khat khiluna hi cha la ana chu ani mu lo a hi hichizawa ke patchun Spivet in athil bol nom thil hol do no mo chu a hin jompan ki tai hichi thil sima ko na chun hong ping tha anaw pa lui ki ho na ding jong an sim pi na hi hiti hin thusim chu an ki chai ta na hi ichi chanala 4K hit kit zalavin subscriber ho chunga ki pa thu ka hin sei aban video ting ki mutu ki ta hite